kandi ibegatira kwingana ki mutwe ibega ndikaraliki so abokora relationships ziziziba akanda gihangiriyo Venezuela ahamu na America nekoraganize nekoro babaire batasobora ko bantu bayikiriza abokora relationships izindi zibenze yongera zibezihangiriya China naliye ndiye tashanka omuyangiriya Venezuela kind of which America yikabanzayo hata America bitasobwikiriza jogo batate lucky kasanga kikabanya Uganda no shaga nkebe binte ebukuba aheri yihangariye tutakufa homunonga but a story even trending at least ko beno genda CNN waza a BBC niyo story bire rya higuru abo acinyo ko munya Uganda binsheme kuba nimfa of course mbagambira politics nizi shaping buri kimukiona tuange tuikiriza harohori kwemera mbantu akagamba nyo I'm not a politician but yango ikirize byenyegesa emirime itukore ya buri kiro ebyo bomezi ebyo byona bira hansi yaki hona politics ziriyo mu madini buli hamwe usanga zikozereki nicyo kurora kikuru muno umuntu kumanya kurantu muri tesore nkeza abe namanya no kwetegereza kiki kuba kigenda mu maiso nkaha rundi kiki kubangera maiso no mwihangiri turiyunka nuko akamanye ngeri yasemeriye kuba nakorake hato so kusanga nkaijo tubaire ntano rahitekeri ya reserweri ya national flag baitu no usanga abanyarwanda bayingi babemba ko esa kuba national flag batarukumanya ngo bundi ne bakora imisango and of which ubuko kwatirwa musango nkogu Jemimah iteka onirigamba ngo bakujunana nkai wo muntu obarasanga national flag ogifoire kisimuro wawe oborasanga ogenagire mu bisabo uriyo no gribatira no kora omusango gunkwata iwe nko umuntu uriyo nakora ikikoro wekyo and of which no sanga abanyarwanda bayingi bayimba kikora batarukumanya ngo ubundi ne bakoraki ne bakora umusango so kikuru muno kurantu kuleta story kezo uzetegereza umanye kirugenda no maiso munsi no mahanga gatarigaminagamo so politics zahiri yihanga nizibasa kushapinga politics automatically nja kwecho kurora Trump administration bamaze kora here obasangire nsimbi nyingi nizituruka zigena mahanga maingi in form of kuyamba bazemereza hano tutakwatwe tukakwatwa bantu bengasa zona bali omuka nubo kumutera akazimbade kiki kyabayiro kandi Trump you get nja kwereza chokoro cha Ukraine na Russia mbere babayine bayiha wheat bakozesa ngano chapati biki ebiye umukuru w'ihanga wenyine President Museveni buri natwereza urubazo akagamba effect says ziriyo Talibaniza nizirugira harutaro rwaraje hamnoha na Ukraine but who knew ngo rutaro ubundi rukule hara rubasa kwa affecting gaita onya Uganda nkiki kinene kwoleka ndikikuru muno kwetegereza ukamanya ubundi kiki kirwa ngena maiso munsi habo kubitwena ntukwata ugarama amafuta haruyensi tukwereza ubuhereza nko nuje kusanga amafuta bwangarwa mu ihanga eryo ngaijo bundi mu Africa rundi mu East Africa paka ntukwatwa ukakuba muhendo kuri gweyongera naito kuno muhendo nkorake negweyongera akandi ubwara amafuta ngo nugeyongire nuje kusanga gatahera no mbyusubuze ibindi nikimasa nebyo kuri byo nogoro mu Central Market nabyo mbije kweyongera habo kuba no wabodo uratuma nawo nakozesake amafuta ngo akunyagenda kwe hayoki ebyo kuba mutumire ekindi nubugena mutalebo yitubuno kwa ulikiro mbaje kugambira zino oranges enungi zirugwanka ngwa nizuruga Kenya ngo South Africa Tanzania so no sanga twatwa mbulingeri yona akandi akikuru muno kukuguma ntumanya ebikwambigendo maiso omberi akonesanite okay ati wabugamba nimba nimbucenga bwanira kura orukushobora nshongeze kwatine nana amahanga gaheru program ya Sisiimuka echerimu negenda omisho Gideon Senyomo eshayona ndaza kwa natuetera ebikufa aha electoral commission akako kutwagambire twine obwire bucyamunonga obo twetebekaniza kutera akaruru kitu akakebiro 15 tuza kwanturonda president nituronda ba MPs ba districts zitu na cities then nebindi binji aharengo rutari rumwe na rumwe tuzaguma ntubaronda mpora bitu tukwisa iwo rukwenda kubika sente zawe
okamanya ngu wazibika ahantu habonire teka ahari Stanbic Bank ababiina amataagi okwetorera ihanga lyona nibabika bakuguza sente reka kubonabona n'abakafuna kandi Stanbic Bank eriho erikubaasa kweza sente aha kabeyi kakye munonga ya Stanbic Bank bekwate omukaire nkakanu kandi bali mu ihanga lyona akaire anuko kama ikyosemere kwa numanya ikyakabiri nibagwamanyisa ngu nibabazo mu rulimi yorwa wiyuleka kweralikira kasoko mu Stanbic Bank basoborore aha desk ginambero ratandikira nuko basobole kuba nibakwereza ubuherezo bukwano yetagira kwenda kwahura rukwenda okuhoza kasente byone buhereza mbabukwikiaho kandi mungero kubona bakumanyisa tusemere kwano yeralikira nensimbi enkezo rukuboine nazo nozitwara mu Stanbic Bank kandi nibakukingura account mu bwango kaira ko nuko kamu nibongera nibakwereza ubuherezo bundi obasemeriro kwamba kwereza ka Stanbic Bank tuina Gideon Senyomo mukaire nuko kamu ali omo abechueke talibemu nabemu akandi mukaire kanu ayimerira kitebe echa electoral commission nuko asobole kuba natuhereze birukufayo obutuliyo turekerize okwetaba mukaruru akabona omwaka 2026 Senyomo Gideon twakwakira program Sisiimuka webale kuba smart omukasheshe akandi tutandikira usebo Webnonga lake kasangati na Jemimah, good morning. Amazina Senyomo Gideon to life omuriboma kam kuza murembo rambara nkoko agamba omwaka 2026 ngo mwaka guturumu 2015 byokwezo ku January omwaka 2026 ntandika kuteza karuru electoral commission yondwe nimanyisa namnonga tureba karuka ba president tureba katuruka abanyishije ntakusibizeyo nyine arukure byo kuteza karuru abo rembo rambara nani ngamamba tureba mbara city nyine atuganirire rizontu barebero bice okwika akirecho omwanya ogwo ayitwemeriro mu ruboma ebikwato byo byayikiro kutwariza hamwe ebyo nabireba naganje tari kubasa kujya kandi ebikwato birinkaye byo bikwato naberebere wayikaye byo kurya byo bire byo kurya ntubako bigamba byo kubya bine stamp ya electoral commission ejo kumanyisa procurement yo nebite bikozere hoje nyinda tumwakire madam atuhurira Violet atunje tuganirira namnonga kambara nebindi ako madam Violet yanagamba that means ecyagamba kibasa kwancheshaniriza na districts na cities na rizuri kwa heri ninda tumwakije tugambire nkambara twetegure tuta kandi embera erieta muri Violet live TV Western kwa musabarebi tsankira muraire mutaba kuturura ninyo Violet atura returning officer wa Mbara City umuriyo mu rurembo rwa boma electoral commission akaruru kirahi twemere tuta twetegekere wiki okwijja tuli ready nka Senyomo kwa bagambire materials tandikire kwija transparent already ziri hano and some other things like the polling officials baitu tubasiba njara tubaha biscuit tubaha maizi tubaha soda hali nkubaliza biscuit zikire eziri hano za region yo nabakutankire kuzitabara then amaizi ne soda biliyoni bija okay omuri wa TV West mugambire abwachishi mukubana nazo mukarura aka can should be what the do's and don'ts araba kugira ngo waiza kutera karuru za 20 meters waiza kutera karuru zomuka electoral commission what's your stand omutezi wakawutu kumuterera ejjatera karuru abwo kuba your vote is your right, it is your right to choose leaders abolukwenda so togenda kukola ekyo otayizire mukutera karuru ebire 15 buli muntu a polling station yawe ali nkubaliza Senyomo tugaba extra voter location slips eze zikuoleka omuntu honyine haro inakomera nobwo kubogenzera na kantu ako ogenzera polling station etali yawe ba officers baitu bajja kugamba toyina kuba hano genda hali polling station ekugarukaho so buli muntu kumutera genda tabara kantu ako tukubugaba ha wards ba supervisor baitu baliyo bakubugaba so agenda katabale biro 15 agenda kome kandi Senyomo shtuka nge biro 15 twine burubundi ebirabiri na bibiri ebirabiri na msanju nobundo bu Twitter special interest groups nabo bayinamu aho date rwawo endeza I can give you the dates but abantu kubatero burubona kutugenda kujja ntuburanga bagende bakoma abebembezi babo aizo bali akaruru what should be the don'ts and the do's is over is the day the day the do's tugenda koma karuru kaitu okay tulinde mirembe
basically they don't sinzizikiro bwingi. Titu campaigning hakire kya karuru ba candidates bona abagenda kukoma karuru 2015 bakange 2013 campaigning tukubaza ha president na ba members of parliament 2013 baina kwani bakanga campaign zabo so ekiro kya karuru tibalina kubantu batera campaign kandi takutera campaign agent wetakutera campaign kandi kindi ha polling station tibatera ho campaign kandi ngonza kubaterera abamu bamanyire gaba tags senyomo oli na kwa tags senyoma esimbirwa bwa MP tag ere kisani kya senyomo omusindikira polling station that is campaigning titujja kikiriza agent wa muhe tag ere kisani ekie like violate mlanyo agent wa senyomo haja kuba kisani kyange ka violate note kya senyomo okuteka kya senyomo kuba no campaigninga okuba no chwa amateeka na chama neze nabagambira mukumara ko makalulu tugendo muka reason titukwenda butabango ko usually abantu baba bayingi butabango oba bwingi but buli candidate aina agent agenda mulindi obururubwe nabandi bajja kuba at a distance prescribed by the law. Okay. That means about distance mbasa kwa mbareba hanga hari Omulwativi wesasa kutegitaje amazina nsenyomo Gideon to live achitebe cha electoral commission aho murembo rwambara tuturi Kampala turi murembo rwambara amuli boma kamukozi tune madama atera Violet ogunuwe kamara byona aruje kurangira karuru na mnonga tantu gamba orembo rwambara abanyishenjero tukatwine munana mukaga bana bakire babona bacendiye abanyishenjero abakira bakyalimu okay babiri bonkani bo barugire I think but then batarugemu okay. Bakarugamu for example aba candidates ba NUP tukabarwa mahure nyote nyina baruha yona ekunyole kangu bakarugamu abo kuba MP kuruga mu race bokuboizire under a party ena kutwandikira ekuiheyo akwani yakhaire stamp no ija kunominatinga. Okay. So electoral commission tesobola kuihayo pate yawe stamping iri. So bana abantu bona bayizire mahura mwarozere nibagamba barugire mu race bagenda kwizira ballot paper. Abo kuba pate yawe kibina kitabataisi. Omulwativi was echintechi nyenda atugarikire muje na mnongo murembo rwambara twine abantu abarugire muyagamba ekibina kya NUP ekintu kyebembras kyagulanye Robert Center mu cyo kumanya ka Bobby Wine bizen baruga mu bakuzo mahure gataraga munaga mu mulare stars muna mnonga za bebembezi baruga kigaruke muje na mnonga tu recording ekataho electoral commission by law to nominating abantu. Okay. Abantu baba under parties, abantu baba independents. Independent, I know dembe is what? Obugabe kurugamu anytime. Okay. Even on polling day. Wo wenkana signinga na witnesses ni signinga na lete baruha na arugamu. Candidate ali under a political party. It is not easy. Okay. Amate katiga mwikiriza kumara gaja gamba ati nyondugiremu pate tamanyire. Pate inakumanya kandi pate inakumutaisura arugemu. So abamwarozere mahure bali under parties. Abakira parties zabu zitatwandikira as electoral commission. So itwe bakiali mu race. Yes, abamwarozere tingenda kubaza mabara hano. Inyo abamwarozere mahure baruga mu race bakiali mu as electoral commission tutumanyire ba candidates baitu abukuba parties zabu nkuzaba haire stamp ni baija zitabayihoho stamping. Barret atura orukuteza akaruru aborembo rwambara that means ba candidates nani ndebo muri City North araya arengere ngo yarugamu that means ari ballot paper abwa meya ina yarangire ngo akarugamu that means ari ballot paper. Yes. Obo twija kuhendera ebikwate na munonga karho accreditation abamahuri enshongeje ni nkuru abamahuri kikankibuza abamahuri are accreditation list that there's a list that is circulating those accredited abamahuri observers what should be the protocol chairperson white akatekayo nketekirango but a communication nagamba bakwenda kuba observers abakwenda media abakwenda kuija covering elections bateke applications zabo tukuzirecevinga hano hasite na district zona ba returning officers ba receiving applications ezo kan deadline ya today ebiro mkaga. Already nyowenka site ndi receiving applications ezimu. Tuina electoral commission kateka ikitwa isera accreditation committee ya site I think under the districts agenda kuba mu returning officer habe mu district information security officer habe mu DPC
and another person. It's a committee of 4 people. Okay. So tujja kuikara after the deadline, which is today, tulabe mu applications ezo, then after we shall send them to headquarter for confirmation abantu ababa accredited. Okay. So districts the receiving applications ezo by journalists, observers abandi, let us take our applications, the district, the electoral commission all over the country. Okay. Then Haronka Sisiimuka Gideon, I did apply across internet website. Then izanje agenda direct. That means in Garkamuka applying at the regional level. What should I do? You need not regional district. District you level. do that. Kikole so that na district ekumanye. Okay. No roi koza online. Garuko kikole na site ebe kumanyire in their records because they agenda Kampala you never know basakuba bizeni batagirora. So to be on the safe side, twara hard copy a district aro form indozerege. Let us fill that form, take our passport photo na photocopy of our ID, then we submit. Ugamba uwiri bushatu bwamhero na mnongo gomuri wa TV West. Akura TV West electoral commission is ready kora kaloro next week round ekubanza. The next week can't be ready. Sahayona Sisiimuka, we are expecting the black boxes, these one ballot papers to arrive. Tujja kwanta wamanyisa so that you come mukaveringe. Ebikira bikaija we have the Bensons, we have the ballot boxes, staff by 2, we are recruiting polling officials. Actually trainings are supposed to be starting today, tomorrow and the other day. So tuli busy and we are preparing very well. Omwa TV West amazina Sisiimuka Gideon ogwen Madam Violet Atura ogunwara kuteza karuru nuwe Dr. Byabakama abo rembo rambara nani nga rembo ramba niwe karanjirira niwe kamara byona omwanya ogu hariho kwato bya region tugamba region, that means binji nucanga cha Burengerizo akwa nindeba maybe ashema 19 districts the tuzigambe bikwato biri Okay, Timbaliza region by 2. This is a regional Mbara City Karahan, but also the regional offices here. Okay. So ebindo bija Kabiruga Kampala bihikira hano and then the districts mbajana babitabara. Yes, so ebingi duhana byokura byona zinubisikuru zatiziza Mbara City na district ezindi zigenda kuija. No wenda kura mutuka zitanikire kubitabara by the end of date bigenda kuba hano. Bija kwa bigenzere mu district. Okay. Akaruraka nikakuru iwe muri wa TV West na mnonga ogwe ayahandikise na electoral commission kureba ngo akatera abo kuba abebe misuza kutorana nabakwebembera ihangero ku marendije myaka 5 okushara mu no kwawe watero hakaruru warangiro ogo waterra naza gukora ekiricho ebucyari no kwano bitunga TV West honga ikikuru nka TV West ohire kureba ngo twataraga burkachweka campaign bagamba izaza koma ashobora akaruto aza kubaho black boxes zitegereze ebikwate byaza kurugaha ekucyari no kwano bitunga sha mushanje omugihangwe na no mukiro shahibiri omugacencere abakire nasigana Sisiimuka Gideon naho murembo rambara kangaro mu studio tugubize na program ya Sisiimuka obolake kasangachi na Jemimah bagumze muna program eji kangaro mu studio. Okay, wewe Sisiimuka okwihaho oijuchie Madam Kamara Biona Violet ngo biscuiti na maize so kutatumara biscuiti ayongereho biscuiti na maize ayongereho. Thank you Gideon Sisiimuka ari electoral commission zine nsonga zituli ntubaza tiziri nsonga zo kuzaniraho tiziri nsonga zo kubaratiramu nsonga zihanga nje kurora kakubaba ensobi yonenke na so kubaha ikintu bundikiro kwa nikikera na bweke tubabulindara tutera akaruwa ko businge akandi tusobole okubantu leka kukora ebyo ebyabazaho Jemimah tisoko nyesimbere niwe gentu wange kandi nkwataga erohekisani cyange akero cyo kutera akarundu twese indirectly no volio no koraki no nteka campaigningira makubesa tunaina muikirize tumule mukake kandi turago mukahumuro tugaruke na program Sisiimuka paka isatu zanye jakara yabrenye mutaruga omubwire bw'akaruru TV West neja kuberebera hamwe okurwa mu byaro okuza mu tawuni umunterane z'abari ku rundo bururu hamwe n'ibiganiro turi mu cyanga cyawe eshayona turi kuretera ebirukufayo amakuru gaho naho na buri kimwe cyona eco burebe witu aine kumanya nituza kucumisya yekumira mu kumanya abo kubicira biho cyona TV West neja kuba nechikwisiyaho TV West nehinda
Ebyomunju nibimanywa mbeba rutabajuka mbere rutabajuka otaferwa rutabajuka nebyafayo omuzano musya obusasi bw'omukazi yayamba rero niyo watemba basa ine kutiya onesto yebuza omuzano ogu nigwegyesa ebintu ebikwasira aha maka n'okuwakubasa kurwanisa okutuntuzibwa okuhereza n'ebitiinisa omu bashwerine hamwe n'ebindi bingi ebiturikubugana omu maka gaitu kwata umuhanda ugaruke iwanyu wagira ngo ekiteta n'ekikazi ninga n'ekishiisha n'omukazi bambi hariho omukazi arikunuuka ekyayi barakuriya takuzagaruka noma wimbase kukwata okora ki kasha omukyeka gw'abajenyani ukoraho ki nanya ninkuze cyakuyamura maze shana iki iwe entebe nashitamaho ko narawa na leta akaceka nakataho nabyamaho nakora umushango iwe shino ositama omukyeka ugaruka ositame na ntebe ero ne box kireka nonda kufota rwiriwe omuzano ogu nigubaga uruhobo rwa mukaga na sande shaha 3 z'ekiro kandi gwija kugarukamu orwo kubanza n'orwa kabiri shaha 9 n'ekicweka z'ihangwe otaferwa omuzano wa kukiroru kurugomba Kigezi Universal Actors nokora cya burka eine ebizibu konka shi wabigonjorota iyo abana bakwananire kabandiyo bitu obwatuma omutabano wawe ngo ashishe fike yabangi niyo ko maro tarasisira wanje iyo maro tarasisira yakurire shana hasa ninga okuna kore niyo ko nakufwa tokare bagara tumina bakazi babiri mimi nasigo munju yawe nkeji nentebe zirumu orukuri mbutebe abandi bina bakazi 8 barya batebe kine nyonyine tubiri kushorya uborotere ndu owa kukiroru nugwo muzano ogwotasheme kuba noferwa ahabwo kuba nugutwegesa bingi ajeka machi nugubaga uruhobo rwo kubanza n'orwa kabiri shaha 1 zo mwabazyo kandi gwija kugaruka mu rwa 3 n'orwa 4 shaha 10 zo mwabazyo ini nikakutumira ngo ncyacora mwana iyo ngwe nigo kwaje muzana bakaba kumera ngo mutwe tenkaruka hano yantino ko mwana ninga kwenyene Abanya-Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kari kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shilingi 20,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shilingi 20,000 zonka rero otegereza omuca ogwo kusingura sente nyamwinji ubwo rikwirebera TV West buri zoba buri kwehandikisa ni kongera mica yawe okutoranwa okwetaba mu draw yo kuhangura sente program y'umushonje hamwe no muneneserezo umuhanguzi naza kuba natererwe simu kurabira ahari noti 2 noti chenda anana mwenda emirundi yo kwetaba mu kazano niko ne mica yawe yo kusingura eri kweyongera oine ekiroto ky'okwombeka noyenda kutunga okumanya n'okwega kuruga mu bahangu twegiteho aha programu y'ebyobwombeki ahi turi kuba ntutayira aba engineers bari kutuganirira buri kimwe icyo yine kumanya aha kwombeka innovations buri zoba ensineyitorora ensinerimo ebisya byingi so tuguma tureta design z'eshemeri tungo bahabuzi kuruga mu bahangu rero manye bahama byo kuhangaza ebyombeko byawe no kubanza bakora land surveying report kumanya erita karwaza kombekaho line sharo zishikire ninga waza kombeko muri yabandi ebyo gwombeki ne babe ruhobo rwa mukaga shahe 1 zo mwebazyo kandi byije bigaruka mu rwo kubanza shaha mukaga zihangwe
program Sisiimuka TV West nehinda no tuli ziri 38 za karomsa yetu yokubanza yenchakali ya kirukun ntogera kwijucha akazana kachamuka na sente akali ya TV West nehinda kata kufera akandi kirukun nabajja kuba nabagabe nsimbyezo program emanyino komuneneserezo ruwebajyo yes kwetaba mukazano nukokam nonyiga star 238 star 3 10 hash nja kongera ngarukiramu star 238 star 3 10 hash usobole konota mukazano nukokamu chamuka na sente oborano nyige nambe hasimu yawe ine kubineho 12 zihangeri ya Uganda akandi zonka nzukweletera omugiso gukutamu mukazano abasinguzi abensimbi yezo abraba kozireke na kugambira anabajja kuba ndibatererwa ahanamba yesimu yonka tebulubul namba yona ngune kutera ya note 2 note mwenda note ina mwenda egi yonka niye kujja kone kutera oboraba obayiro limwaba basinguzi ahanyuma yo kuba ne 12 hasimu yawe kandi ukanyiga star 238 star 10 hash uchamuke na sente kandi juka kazana ko tukakusangibwa handi ohireho TV West nehinda program ne ya Sisiimuka tushira umuntu gendo misho akira akantu bantureba ebija omumpapura zamakuru tuino rupapura New Vision amana no rupapura orabukede New Vision yerizoba mutwe tureba fast oil pump testing starts deba ebibabugambire President Museveni obwabire aine orutera noningashi arukubuganaho abantu ba Entebbe obwe ariyo mu kutambura mu campaign zeye babukuretera apeji yakashatu manya binji ebirukufa aha makoraga na oireji eyibari muntu baza kupampinga kandi bajango bwa hati abantu abo kwingana umutwaro gumwe ne12 already bamazire kutunga emirimo on project stage agana makuru marunju munonga deba constitution okuya delivery njire first general election itwe ubunde minyete ya hati tubasa kuba tutakumanya ebyabireho tukuza omukaruru ko kubanza n'ikirunji obaza washomora papara New Vision omanye byabireho obwe tukuza kutera akaruru koko baza first general election babukoretera omuri papara ra New Vision 2026 tough election coverage guidelines issued leba election commission amateka kiyataho agaratu yambe manya kutera karuru noro akanoru next week 2015 numateka chi agutushemeriye kubantu koratera itonkabanya Uganda itonkabanya makuru itonkabatezi bakaruru byana babukoretera omuri papara ra New Vision bantume mutakafera Museveni to probe PDM fund misuse in Entebbe Rubaga bwabe nabugana abantu ba Entebbe izoberi yanyumwe bazo ba complaining njire ngo sente za PDM obundi tubarazifunene ko kubabe bashemerire kuzitunga mwena yenda kumanya ahabwachi sente zitarahicire aha muntu wabire ashemerire kuzitunga ibintu byo bimwe ebyagambire izoba eriyanyumwe bazo bitu na presidential campaigns nizice yongera bakiri umuntu beyongera kutambura bice kabitari umwe na bimwe inde cyaguranyi pledges to reinstate Mount Elgon evictees yes abantu ababinjire aha Mount Elgon debe byagambire ombwijire New Vision yabukuretera areba ne bya FDC reba ne bya anti na nebindi bibina bitari mwe na bimwe nibugamba kikushira munonga omu campaigns ezi Number 10 billion shillings credit scheme to benefit vendors in Kampala markets. Yes, abashubuzi abombutare obwa Kampala obwa hati bamazire kubaragandisa billion zukwingana 10 omusente eza Uganda kubayamba omukukora emirimo yabo ntumanye shonga zo butare na sente katwamingo sente obundi niza kubahika kandi zibayambe kugira ngo bakoreje
emirimo yabo neba na za scandals ezibireho mu sente za PDM ningashi Parish Development Board amakuru bagakuletera omuri papara or New Vision. NDA clears new HIV injectable drug aga namakuru marungi kushira munonga abanywanyi bitu abokuhangara nanakakoko kasirimu debe ebukwatine neche chikato echa kakoko kasirimu echo mubazi ogurabe nuguyamba akakoko kasirimu ogubareta kandi and of course nabakwereka okugurabe nugutambura nabatandika kugabaryari nebindi binji yetunjire orupapara or New Vision ebintu byone bukwatine nakaruru kutura umutu za kutera New Vision tiyabukusigire nyuma byona yabireta eminyeto yitu New Vision tiyabareke nyuma erimune baretera enshonga ezikukwata aha minyeto umurupapara New Vision babireta oil and gas infrastructure nabyo babireta mweno takaferana nebintu bukwatine nana ebyemzano byetunjire ashirinji 20 zonka umurupapara New Vision katire ebintu bijo muri bukedde. Okay, bukedde kanayo emazira kwaneka siringi 10 zonka ezihangiri ya Uganda giyetungire iwe omurungi kandi ebintu rukobisobole kwandi bitambura kurungi omukaire nkakan bukedde ekuletire headline enegamba bakomando ba Delta Force abakutte Maduro babakuletire bamuno tubakuseka kandi President wa Venezuela Maduro banu abasigazi no bamutumire bagamba tukwetaga mumwitereriso mumukwate mbadia mumufulebe akasara kahemu musobole kuba ne mumuhanura mumuletana. So Delta Force niryo ihe eri America isindikire okurwanira mamuro mukuru Maduro ahantebe na kaire kanu bamwine akasara kamuhimbire ebikwatako ne mission enkambwe zebaze bakola byona noje kusoma bukedde yakuletire mbozi ejoni yem omanye Delta Force niyo eha iheriye hangaki nirukora mulimoki ohireho kwiha Maduro baizire bakora missions kwetorolensi yone enkambwe ezirikusanaki target eyamahanga gatalgamana gamagaba kuba batagetingire negaba negasana rundi ngadiringa mbere moki ebe byona birimbukedde Museveni alangiridde okwata ababba ezemyoga mu ntebe kireke ijo mukuru wihanga asibira natera campaign omurubaga hamona entebe kandi ngwaba nihize yagamba inyo abakwasire eza PDM nemyoga mwaziba ngukano ko kaire akenyini akokubakora bakuletire ababaire nobalya ensimbyo mu kivulo kimanyiro nka abavandimwe abavandimwe banyumiddwa Nindora Omega 256 nabandi nyamwingi abanyakubaire omukivulo nikyo kimu ewe omronge yakutulize rundi waro kuturora ebikwata kuba komando ba Delta Force abawambye Maduro baba kuletire mbujwire ombukedde ya kirkin page ya kana mission zeba kola okulwanyisa obutujju yobwana manyihanga lyawo lirumu ebikorwe byo wisibwa abantu naki ogulugumu haronde ya mission zabo okununula abawambe yobora no manyo ina amani America bahambe baje kuole kamaje kuja batabare byona biryomo okukola mission ezokuwamba muche bayita bakuntumye ngwezo nzimali yeze zibakorabo tubakwetanga kumanya na muno haliwe rukwetega ko kuzikora kandi bangero kuba batoleka Maduro oba mukwasire tubalinzire bwiros umanyire bagamba justice delayed is justice denied bwango bamutwalire mu court Maduro bamututte mu court biyo namba ukoleka amawanga Trump gazaako na muno kwatagana ana kukusa ebitokoza bwongo Colombia ngweso kutamukera Greenland eso kutamukera Cuba esobora kutamukera ahamu na Mexico abo bakambwe muno mu binte kwatagana no kukusa ebinte bitokoza bwongo akande byona bukuletire Museveni awonyeza
abe Kasokoso okusengulwa Kasokoso eri amukira municipality okono genda side zabo yogerere na mbole eri side ze ruguru bano balifa Kasokosa balibenda kubingira mu itaka kandi mukuru wihanga yarugayo yakangura edobozi yagamanangwa abantu abato basemeri kuba nababingibwa mu itaka Kyagulanyi yeyamye okutumbula ebyemizannyo n'ebitone mu Sebeyi byona biri mbukadde ekokun gisome ugyetegereze Minister asabye bannaddiini basiime president olw'eddembe ly'okusinza byomu byoba okola okufuula omwaka 2026 ogw'enjawulo byona biryomu na muno muno ebirikwatagana amaka n'ensonga ezinnya mwingi bakuleetire ebyobwomezi biri mu Ssaabasumba alaze ettofaali ababulaza b'ekisubi lye bassa ku byenjigiriza byona babikuleetire bannakampala bafungizza ku kalulu ka Museveni muno bafeeraho okulula omukulu w'ihanga yayongera okutunga akalulu akabakukeraho aka 2021 na muno muno akayihire omukisheke kya Kampala obubenje bwebweru obusanyalaza emizannyo aka latest bakuleetire Anthony Joshua omuteezi w'ekikonde lurugero okutunga accident kandi abari kumutendeka babiri bafeeraho baitu yakera bakuleetire accident ezo Amorim Manchester United embingire kandi bakuleetera abagala ogwa Man U baweze 8 baitu mukaire kano Darren Fletcher babaire omuzano wa timu ya Manchester United n'waliyo n'atwala omulimu ogwa akayire wetungira bukedde ina makuru maingi akandi ekirokoni ya Sanet hasiringira 10 zonka akande sobole kuba nomanya makuru wago anagarukiraho na muno muno oburabo genzirumba agents baitu myanya taliye mu supermarkets ha streets na handi oitungire bukedde akanda siringira 10 New Vision siringi 12 omanya makuru nyamwingi 52 program ya Sisiimuka ekirimu negendo omisha aho tuza kuba twine omuhango kwatine na sente hamwe na nentasa obari kutugambira ahabwencha abantu bingi nibaremwa ebigenderera byo kubika sente yes omuhango CPA Isaac Muzora naza kubari aha ari kutuhabura tushome kuba tubika tuta sente ahabwacho muno shanga twaremwa kubika sente auka muntu baturiyo mbibina bye12 bitorema kandi twagenda okwe ombya higuru bitobwe nabana tuyamba kujangute kabantu tubase kubika sente kandi tugire kitwahindura omagara gitu na nentasi yitu na namaka gitu ebe byona ntuza kuba tubine uko bwahati katuzo mukahumuro kace ntuza kuba tugarika mutakarga TV West Chikweta kukoma oba chikweta pressure ya misho ejine ndwara erukwata amisho ntaza Mr. Moderator ejine ndwara ndwara kufasha misho teneija igumana itoka kache odoshanga ntumuntu awe nareba takine cyareba wajeta pressure ya misho aro pressure yo mbiri na pressure ya misho so erukwata mbiri neba sauta kwa itafectinga misho pressure yo mbiri detection ya misho kongo mutwe kwa ino pressure yo mbiri ne basa kweterwa yakwatene ya misho kongo ya misho tumasukira ngo ine yo mbiri konka bibiri ni bijane bigenda hamwe na hamwe so ejendwara yokushanga nti omulisho mukama kwebe na hanga amisho gitakaga na pati y'ubwongo so ne waye kwa netwara ebishano kurwo mulisho kuzombonko
Tunakushanga ntupesha yama neyongera ndeje wari kwa netwara ebe twantureba omugonko yasisikana eje ndwara eri kusingayo ombashaho twanduzanjaba n'indwara twata kwetaga ngo umuntu anagikwata aha bwenge ndeje ndwara kugira ngo yakwasira umuntu ece kwa yasisire nkawutukagikaraho tinkukanukwa kuyese tukora nkabashaho eje kwa yakoma bakagistopinga kugira ngo itamuza muri shisha byinji so obo busobwa n'utwarwa information ni gumane ito kace yashanganda amheru mutatine ho na kimwe cyone kandi ndakushasha so nicyo nti abantu namwe nabo ko bakamya kashitugara higuru bafune kugira ngo atema mano kubana cyezamisha gabo watarika kumpatrana ndi eji endwareji ndi abantu abayinji ngo nagumana jati kanta kushasha kandi kugira ngo uko mucwe obanka emizeyiti y'Abafrika nozo mirwaro kugira ngo washasha uba waremba watakarembere dokisha kongobozo bweje ndwara kugira ngo wawuje mirwaro watakireba amakuru akukweza mabi no kugira ngo tikine kitukora kwa muntu umwe twantu ni shabanye nko mushaho owahire kugira ngo jaba misho oyine kuba no chebeza amisho gawo ati so mwaka emirundeji waye wase myaka 10 tugara higuru asichebeze emirundeji kugira ngo ji pressure yako yanenda kwijamo twaji kwata bucarakare notandika ombazi kwereza answers ushanga takine cyakora wari babishwe nabishwe ngo waza kwijo kashanga nti yakurengize yagire hare ushanga nti kintu cyo gukora ateje ndwara no ushanga nti neija haba imyaka ndomuntu kwa ashatu 5 yono ushanga waza risk yo kugikwata ego sanchi baje mayisa ngo noine kugira ngo ohitemu stependijo yo kugira ngo chemeze deno nyibana atandika kukora atanga kura ha yesi no bano hurano kinamano yesi turano ukore byo kwenda konka mishogo ngagatanga kuza habuzo deno arakushanga nti kiryo mu family genetic ndakushanga ushange shwenkuru tata wawe mama wawe n'abanyabuzari igipresha abagire sanchi banje mayisa ngo umuntu wari mu family umuntu akujya ati mzee akafata kureba bashungura akafata kureba oba unyine nakata kutakureba je abantu mama bana tata oni urya risk kugira ngo akwata so deni arakushanga nti abantu bafunanka butandu oba injari nkaba kuzana mpira gwatera nkerisho oba kushanga nkaba bodeni bakumanka ebintu yanakoma uko barwa muterisho noshanga nti nayo erisho mu kugira ngo ryana abo kushasho kona basharye yayongera deni handware zindi kuna nagambe nti pressure yombiri nene wasa kugira ngo peta ya misho yayongera deni kushanga ndware ndijo nka sukari iskota diabetes nene kushanga nti ya kushanga yayongeza pressure ya misho yejo so nyo kugira ngo umuntu ko ni sukari wene pressure ati so mwaka cyebeza mimirundi ibintu twantu manisa ngo mu myezi mukaga zo mwirwaro ukore check up ya misho aha myezi ndizo mukaga cyebeza misho go washanga gali fine awushana kushobora bakugira ngo amisho gawe gali fine then aho ekindi ekitweta abantu abakora gura embazi aterwa umutwe bagenda bampa ubuzima bwanjye ushanga nti oba mangukora do extra nifutama azi ushanga nti embazi yo kumana utombiri gwawo gwona abashaka batagikwire ushanga yarete bindi bizo azo muri ebyo bizo nabyebyo nipasha yamisho gikoyongera so abantu abakora guroko nyone abantu yaho nyine mwana wanje amisho nigamurya kangura kabaza mutenyezemo nyewe mwanya yamisho ga ready kamutonyezemo kinde cyatiramu kamutenyezemo mbazo kikwikirizwa ombashaho nkitwe
Banya-Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo uri koresha shilingi 20,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shilingi 20,000 zonka rero otegereza omuncha ubwo kusingura sente nyamwinji ubwo uri kwirebera TV West buri zoba buri kwehandikisa ni kongera micha yawe okutoranwa okwetaba mu draw yo kwangura sente program y'umushonje hamwe no muneneserezo umuhanguzi naza kuba natererwe simu kurabira ahari noti 2 noti chenda anana mwenda emirundi yo kwetaba mu kazano niko ne micha yawe yo kusingura eri kweyongera. twegiteho aha programu yareba hindijire ahitira ko bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe siko nabeninde bantu kaniteka ngo uza kushwera ntabasa kuba naga ko mwikuru aineke mwani ni expectations zina binini kokana abana ekeriyo kujya mu shwe bomusheja orukutina rahanga natabantu tayayisa abantu abarabiro mbintu nyamwinji konga bakatunga cyo barakwenda ituntu twatugamba urungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwona huririre headmaster yayemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakutero. Very good for. Headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje kishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kurunogira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabino ko abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu nubabana batuganirira aha binte baraberemu kandi nubababina no buhabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi etumunsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kuferizoba abandebere baryagambaki reba hindijire nebereho bursande shahina zekiro aha TV West Honga. Tandikisa bakurunji na Sisiimuka program aha TV West. Twegiteho okurgo no kubanza okwisirwa katano okutandikana shahi mweza kasheshe aha TV West oboro kutunga biri kugarura mu mujinya okumanya nebindi binji imwe mutense umuringo gwanyo ko himuri kugira ngo bundi tukaje utakubasa kutambira tukaje twakubasa kwihaho oro kubanza netubana tuganira habiragiro nebyo bwegese ebyino mugashahariwe orwa kabiri nitubatuye n'abahangu abari kutwegesa ahabyimishuburo ne sente ebyakubasa kongera mani omurugendo rwawo rubukozi urwa kashatu nitubatuye n'abahumuriza abari kugaruza imitima yitombuteka hamwe no kugonjora enshonga z'amaka omuntu okubowa mani ningashi umunyeto ku buryo wo mani izina no ryekoro kandi izina ryo kwekoro ry'umunyeto izina ryo rukweto wakuze urwakana nituganira by'ubutegetsi hamwe n'ebitwihinguririze ebyakubasa kwinura ihanga ryitu eriri kwesimisa kandi urwakatano nitwendere sande n'amashemererwa ubwo turi kuhereza amakuru agari kubanegashemeza twegiteho aha TV West buri kasheshe shaha emwe. Okwenda kongera umuhereza umbyemizano utaferwa program y'akadirisa biri rwa kashatu turi kwishaho ibyafayo by'abazani nebiri kubakwataho akadirisa nikakorwa ganda mazoba arwo kubanza no rwa katano kugashamwenda okwisa shamwenda necwe kazihangwe aha TV West nehinda
aho bariyo omkahumbro kandi amasaha yetu ya kabiri dakika ziri 3 zonke zakarabaho ngo kutizere ntubamanyisa ngo mukayirekana umugenyi najya kuba amazira kwa natwekaho kandi indeed tule nawe umugenyi talionde nonde nwe CPA Isaac Muzura umuhangu kandi omusongeze by'insimbi ebyentashya akandi umulaini ege yirukwane sanet okurora natutera tochi umwaka twagutandika tuta umwaka twagutandika nabigenderera waki kandi twasara mageziki kurwa twabikiriza abukuba ikinkugumya tusobora kutandika umwaka buryo umwinekero tochi uri nagamba nyowure rugunu ninswera nyowugunu nikora kino by the end of the day bimalira bitahikirizibwe nikyo turukwekaguza ubu twagutandika buryo umwinekero tochi yakwetaga kuhikiriza twabiteka tutamunkora okurora twabikiriza CPA Mr. Isaac nakwakira sebo webare muno go webare kwinje rabya barakutorora ati West tugenda maiso webare muno rake kandi waro mu gisogu nyanjure amazina ni CPA Isaac Muzora ntwira program eji abantu b'ingeni bamanya kuyo wakaba yaje gitaho busiyo mu mwaka w'ubwenge mu 2026 ingeri zo nuwa kwetaga kumanya nimba kurusya umwaka w'ubwenge kandi mbendeza no mwaka murungi ubwo businguze ubwenge 2026 kandi kuma kubendeza konka nico nakwaterana na TV West ngo twize turebe tutemateme umubindi bityo ntekateka gukora turebe ko twakubasa kubikora tukabikoraje bakakirira ngo tukubyenda ngo ni muteja amatu muteja misho mukwate nakacumu n'urupapuro muhandike nuwogo omgenyi wetu CPA Isaac Muzora akuja kuba naturabyo mu nsonga ejoniyemu habo kuba niyo line yarumu kandi ubwo bukugu obwene naba ndiyo ni nkorabera mahali mukutandika njo mwako kwa gutandika ntubatuine biroto bingi uri nagamba nyonyenda kimpaka ninkikora bayitchali obundi no mwaka gutakayikira hagati bekaberema kiki kuruleta ensonga egyo webare hati owatiriho butandikiro n'ubuhendero akaba inishigendero obutandikiro n'ubuhendero n'uburetera omuntu ninga se bitongore ibihaye swizuma kureba obwiro bobuhwire tukozere tuta mbwenu obutuhenira umwaka itwe nk'abantu tweswizumire kandi koko tweswizumire hato buntu bwo bwire ucukore urebe umwaka w'ingwe 2025 gungenderere guta twandi tusoma ubundi wagire byafuteganisa bagira ngo bakwa dediya mbwenu ko kusanga ugizire dediya umwaka w'ingwe 2025 hato w'ingwe 2026 utagwikiriza kukagira ki kagaruka kafa kandi ogwangwe 2025 kuba kugendire nyabura making sure ngo abe namukaga kandi yo yaba nungi no kuciraho nico TV West yakora program eji abiro mukaga byo kukubanza 2000 abe namukaga turebe abantu bine bigendererwa ki ibiba kwenda gukora umwaka ntukore bigendererwa byingi kutwa turi mu kanisa ntusaba kibanza tucelebrating umwaka batubuza bajya ngo urwo nanda ki umwe bajya ngo mbahandike umwe bamwe bagoma babiteka mutuma konka tukira kureba munonga abintu byamagara tureba munonga abintu byo kusoma tureba munonga abintu byo kutunguka tureba munonga abintu byesente tureba munonga abintu byamaka utakaswirwe agira tukonga kana umwaka gutakagira ki gutakansika kuko amayinu ahizoberi turabirebe byona amiso gitu ntwenda gateka munonga ahansonga yesente na no kutwakubasa gukora tukebisaho kandi tukagera na kice ninga cangu iki twasaziyaho tukabikira nyensi kikabaza kutuyamba ombero ebyanyencha kare bitakabaza kumanya igizire ki ekirize aho henyini no tukwetaga kutandikira ahamna CPA Isaac Muzora umukuru Muzora
okuwagamba ha personal finances na savings shchu nchimanyisa ki personal finances na saving nichimanyisa ki because bingi nibatureba ebintu tibyubarumu oriyo narebe ryarenga kwakureba ryarenga anabo misho so nchimanyisa ki for starters hati tukuba tusoma esente tusomera omayigana esente no ino kuzikora kukuba no zikora osohoza kukwiza kusohoza mwene omuntu arukwetegereza byo by'esente akora ine kigenderwa ayino kurebwa ngo yabikaho atakazishoboza zona yes kandi ezezi yabika atakazibika nkuriyo bahire edinari akajibiko mu itaka bakasanga ngo kuyabireri nukwekiri ko kweza kuzibika uziteka tekera uziteko mbintu ebikwasa kuziritera zagira ki zazara aho agama higana nuko agutukureberamo esente tuzikore tusohoze akubo okusoza nokutuyamba okuzikora tokakora utasubiza kare tuzikore tusohozeho tubiceho kandi zizi turabice tuzikorese zigarake zare hati ibyo niba yabase kutanga kuzara hati ugaraka hari yantasya akaba zitanga kutahiza yes weno okitukorecho necho kugira ngo nyencha kari raki oyino muruma ha TV West kunkanja kaito kumekera kiriki ekiraba umuntu ngwasa kwaho echo ni cyumwe ecya kabiri ebitakwebera tukareba covid yataga okuyatahiremo twena tukataho mazu tukacingaho n'urwara tukibasa gukora mbweno ibintu bitwa twitebekana siza nyencha kare nukoko okwetebekana siza esente okagireza wabikaho nguzukuyambe ombiro bya nyencha kare obota kubasa kutasi personal saving no hawe nyini akani ko kuyatsoborora leka tukole na amani turamara kuyikora zikayija ikiriza habako tori kujya kuzikora ukamara ko irolero zikuyambe kuraba mbomezi wabo buri kiro ushobozeho ubomezi wabo buri kiro na challenges zikubana zikutalabaniza uzimale habako ibintu busobozi bwo kuzikora kandi uramara kuzikora ukayishohozaho urundi ukaturukiyaho mu personal expenses nebindi yahoraho mwine nkore yo gamanyo zange ninzirya nk'abasohi ngo kwazikozerera kwabo zirya ngo habo kuba rwe bajonja gakwa insohe bindi yahoraho kandi uramara kwahora taho buriye kurora zirezwe yahora za rwamo amagoba rundi za zare zindi nuga mahigana CPA Isaac Muzora agayatugambira kakuru muno kandi osemere kwa nokatwara iwuriyo no turora ntutunga magobaki Mr. Isaac na muno kuruga mukwe yahura hati amagoba gutufuna umukwe bikira ahabwa nyencha kare ni mingi munonga akaba 1 nchakare tukumanyo ikirabeho icya kabiri ntutura ahamane gisende turinke motoka n'amafuta emotoka yedi n'amafuta teka baza kugira ki nanitwe abantu twaba tutine sente tukubaza kutambara social media yegene yegesa konko mwentu bura kugitaho umutuma kumanye kiriyo ne yegesa umwete bireba tuseka tukumizamu babere mbagira ngo uko kubanza ngukurumu ebirasa 38 hato umuntu twakoreye bako hato umwe umuntu atekateka togu yasobya hato umwe yabasinzire konge cyakabariyo namanyisa ahabwa embera y'ubworo
hakuba abantu babakozere enshoza mpango umwire wa Christmas hati uko kubanza kukitandika abantu basanga batine sente hati mu mbere yo butagira sente ukwezi kuba kuringwa psychologically ukwezi urakwaba kuringa kwa ringe birasa tunachimwe now hati cyo nje twenda twihare nico ikintu kirungi kimwe kitwiha umutwa twebikire no retera warwanisa stress ejo iri kuretwa ombide byo butagira ki byo butagira sente icya kabiri kuko boye bikire nyencha kare kuretera utaza kusiba no utere mukono umwaka gutandikire ba landlord ni benda rent yabo abamwe basaba meza 3 abandi mukaga abandi umwaka hatarando dukora ku komisyo yakusaba rent iyo mwaka tukuza kutisiba no utere mukono mu banywana bawe akaba koko no utere mukono mu banywana bawe bakureba mwe China konka kwa kuzusaba wazi y'umunsi wazi muhereza 1 ujura mukago murungi iwe na landlord konka ko kubotaza umuhire kibanje maze ngo mukago gwanyu nawe gwasitsikara naza futere sumo buri kugira ki kujukwata naduka wakaba no dega de onkuri zaduka naza kwizana kusanga hato danaka kugira ki kwesereka hataranduru dakitanuka kugambura tamanyo gumuntu anyagiri ikitini sombantu kigira ki chwaho konka koko boye bikire hati nyibanje manza ngo ikitini cyawe cyaguma inkoragana yawe na landlord nabandi bantu yagira ki yagumaho tokwetina self esteem society nebero oguma baba ryumba gani nansonga ni uyu musyo mukono ugitenza utakugira ki utakutina kandi kindi kiretera wakurakurana warugumwidara wazo murindi akuba economy yegitugirebere ne kurakurana konka reve yo kurakurandaho tukwene tasira kugira ki na mununga habo aha muntu buntu hino muntu ayatanije nakora miliyoni emwe umwaka gw'2000 na hati acabaye korora miliyoni emwe nango mwe natanga korora miliyoni emwe umuntu mugwaho aza nagwo mitwara 5 kandi obwe ari yakura buri akabari umusigazi ninge mpangari hati myaka ikakura yaswera yagira umukazi yazara nanda school fees kuyabe ya naturumuzu y'ikisenge kimwe nanda y'ibisenge bibiri ningaze nanda kuombeka y'ibisenge bisatu bena hati ebyo byona ko kuba otebikire kibane kimanyisa ngo hati okurakurana kwawe twakurakurana ne entasiya yawe kugira ngo ebase kuyamba kurekiza umwana ugera ki nko kusangira ngo wagira abana waremwe kubatwara umwisomero konke kirungi bakareta bona basome umwe aho kubaza kugira ki kubateka icya kabiri usanga ngo umukaze n'abana naniwe umuzumu